lapar. Kuat lapar. Yang bakso di Sanguan. Ayo kamu mah. Lapar. Ya udah, kita telepon si Bos Asep Areta. Kita ajak Godin dia. Halo? Kumaha, Bah? Aya naon, Bah? Bos, ke di mana? Keur di bumi, Bah. Kumaha gitu, Bah? Oh, di Imah. Saya yang si Kevin, kadinya Eka Imah. Wang Godin. Oh iya, si Acil, si Kevin ya. Lapareun teu kuat. Bah, ulah ka dieu lah. Ih, sok we. Urang mah keur puasa, Bah. Sok we, Godin ulah ngajak-ngajak urang atuh, Bah. Sok we jeung si Acil, Bah. Oh, teh. Ya bos, teu puasa. Ya bosnya gak mau diajak Godin. Ya orang, kadinya we tuh bos. Bah, ulah ka dieu, Bah. Abi naik keluar pugu, Bah. Oh, sugan teh. Si Abos tuh keluar, oh, anak saya kadinya. Eta bawa naon? Ayo, uang nyangan tempat jemput. Kenapa kalau babatur? Oh, nyangga tuh baik itu mah. Wayahna, Bah. Da be keluar pugu. Urang mah iya nyangan tempat jemput keur Godin si Kevin. Heueuh, sok we jeung si Acil, Bah. Anjing, ngomongna kan di luar. Ngomongnya puasa. Sugan moal ka dieu, Bah. Goblok. Ka dieu keur atuh, Bah. Pada dia mah keur puasa. Beda sama kita, lagi gak puasa ya. Tapi besok mah kita harus puasa anak kecil. Malu atuh. Ya. Aing mah keur lapar mah. Lapar ieu teh kalah kapanggih coba Mang Jack. Aing pas apes. Paman mau kemana? Oh, Paman mau pulang, Adek. Oh, mau pulang, Paman. Mau ngapain pulang, Paman? Ah, kamu mau tahu aja. Bebas kumaha Paman, we. Ayo, Adek-adek. Oh iya, Paman. Neng. Kayaknya ada kecurigaan. Paman mau makan. Neng, tuang intip lu si Paman kayaknya mau makan. Si Paman lagi makan. Paman, ini teh bulan puasa. Dosa, tahu? Maaf, Dek. Semalam Paman nggak makan, nggak sahur. Jadi sahurnya sekarang. Dasar Paman kolot-kolot atau puasa. Maaf atuh, Dek. Da Paman lapar nggak sahur. Dasar Paman baru 1 hari puasa sudah Godin.